Pugilana meba uti jino konsi kiamgun chimbucho in yuk nala chibyu nande yudi nala chedu uti manakadan jinte dan dagananshi mangzo la sungshe gadin zina zegu zerim gyajishi yangshin begor nizu dordushi senrona. Pugi uti jino konsi kiamgun chimbucho nyeja Germany yuk nala zedinka lekpar dubatan tene in yudu shabsor dewar köde inchi sunu kushib golden brown chodan jinte na yopshi. Tenya chize nishu sumre sabasan ke nyemo inchi gyasi London 2 in yuki yishu chulu ki lajin Robin Williams ki shukan Lambert Podan 2 konsi kiamgui chimbo cho da inchi silun kushib Golden Brown cho nami jente na de pödön ku tola kamyo naba kapsu kushib Golden Brown cho ki konsi cho kani ki zamling ji shide tundu zedin labjin kyangshin batir ngakchu naba tan jir pödön nigo wala shinti tumyo tida tungyul yung dabsu kongki tungyul gyabgyo na gyu kene na yopshi. Inji silun kushib Gordon Brown chodan jente naba jesu inji yishu chulu ki lajin Robin Williams choki chulu damin ki mulam chongchumshi kuti naba tola konsi kiamgui chibu cho dinshu nante konsi chokani ki zamling ki chulu ka nangu tunji tamsab yung dabsu zegur chishe na shimpater ngakshu na yopshi. konsi kiamgui chibu choki tari inyuk nala nima chukchi ki chibyur di turing la mangzo la sungshe galoki zedin gyaji mutu kyangshin batan tunyamdu chize nishu ni resa pubu nimo inji tuyo ki chinte sojunga dun pyogi nedun tola denbang ratu ki ganti lengmyo nabaka gyana ki zamlink nala topjin ki gabshi ki ngunzin topdapsu bezun cheshin breje kana yopshi. Chinese leaders really want be gyana ki guti tsu zamling ki chisok na yakbu chindo yobtang topjin gyagapshi chi gyumi yuzin gyarshi. The whole world. And the Chinese, I think the ambition, the People's Republic of China's ambition becomes superpower. Wengyang konsi kiamgu chimbo choki gyana ki topjin gyagapshi chi gyu jidang ki chaginte da chang yogyang zamling chiyong ki chedong topgyul yarab sangju ki nipabdi topyo mari chisung yopshi. So population there, big population there, the big army already there. gyana membor chimbo yobtang chakbo topshu da benjo ki topshu yoshibshi yinaya topjin gyagapshi ki chedong ngunzin topgyul yarab sangju ki gengur tenbashi chakukshi zamling ji kugur zidong tang geji nala nushuk tenbe lengin topgyul yarab sangju ki genti tanglen chigyu de hajang kechimpushi. Rest of the world in order to carry more effective sort of role. yang chino konsi kiamgui chimbo choki pyoge nala nye tu gyana ki wangyu la pyumi ngogo kilang ki nizu tida ki yungkung gyugin chi yin shedo chigi di kaya chimbure chisung yopshi. I think it is important to go deeper. Why is this sort of demonstrations, you see, happen now? tenka pyoge nala ngogo ngamte tongko tida ki gyugin chi yin ki tola shimju tingsabchi chigi kaya chimbushi. Debe longo ngabchu tukju turing la duwa me topdanda mikse chote rangwaan ki tola tamda zenu tsabji mutu che yorshi. Hize chane jigu dan zenshe ki wongyur dabashi cheba tidani pyuming ngogo kena tida ki gyumje ngoma tiri. Rule of fear, rule of terror, that's the real causes. And also religious freedom, very, very sort of serious. Denya tatundu konsi kiamgui chimbo choki inji tuyozo ki tumi tsor inyu ni debe gerablo yugi tohne pyoda mikse ki dewa yobashi inbe chane inji gyanata nyamdo zandin zugdab cheba kapsu benjo ki keben keji inyang yarab sanjo ki gengur tanglen chigyu teyang macheba chigyu kaya chimbo inbe tinggu na yopchi.